Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mengedap na makapundulan sa lidamaran usung na siya kanaya di lang kita bubiya na si Bay Suhura Mangutara. Masampur na busa ba mati na si Prinsesa Aima. Sa tiga kamu pamanay ay masawa na di ka na masasakit o magulo na ako sulyo pudibansan niyo na makanggoy ka na mapasong na iswala idalimbay sa tilago da pawingin sakata sa doon ni pamakingga sa doon ni tetangga sa studio nagyap manakin gyap pagabukan siya dida amaran usung gibuso pagarin ng laki na Islam kanakan sonen mangudak ilakilat sakati sa doon ni pamakingga sa wasala nating karakan kablala ko kadan suwadel samanda pasagi kurano kau bangka kabantai kakumuraukan kami nyata kedukilan nak kewatan kapan Nasietan topa pener sila
tiba isura amile mangutara ubasanuni nata malasakia andiya inosea
akan ginaten ang kadenan na hinos ba sa kagaya raung kangenatan ang kadenan narepate akong kaden makapegelang tay hindi daw datos tayo sa diyalang sa lakang kadang aduet na ba isurang pamili mamutar na inaimay agaya perihunan kanakanas munanya wana dirunag pidar adakan kasanangi nanganikana nasaya ut pamutan besutuan tanau dalam beistati dapat ingin argian subang tugin napamanyo bitarano salam rakan nabak puluh